habaho dakika nka 10 umupira gwa mu dakika nka 25 umujo mwana aragakuriya nkebyo kusibana ari naza kuteba bamutera kugurukanga akagura kandi kayiguruka garuka hansi uza ujya tubashanga uguru bakutera bati iguferi reka mbere iguferi rucecera rutinko mwenu ati kurucecera nko muriti ati yacecera rutinko hati gufara shohora rutumbwenu abana baboda bazanguto batangiroko umushija kubaye navu we kuvuga byeye hari yakasara navuga cyuzuba ngo aze kwakira mukuru we ngo amureto mu irwaro abana bamutege kibaho mu mahanda muze naza kugira ngo manya amurebe ibareri amutera manya abandi bamwija ngo ngo nabushima ngo yayi bapiki batera gaho mujye arambikiriza abakutureba nabacira kandi nimba kuna munonga mwe bare kumana mu watching akore Media TV amazina ni MC Mashweko program ne kibozo nkaburijo kandi ahari nkore Media TV mwe bare ku watchinga mwe bare kumana mureba ntubakunda munonga abantu banje bariho kuwa abanyakamwenge abanyisingiro ababukanga abantu bo mundinzi abantu banshara abantu barshere nimba kunda munonga aho nibakira kuba mu ntera amasumunda musya ari abantu banje bakazo abanyakazo nimba kunda munonga abantu ngari ekitwekecho nimba kundira kimwe mwena abanyambara bitwaha kandi nimba abanyakampara abana bari mu central abarikumusindikira message buri cyo nimba kunda munonga mwe bari kimwe rukorane cyamani nahande bicweka binde bintagamba na naba bari ahero bona mazima nimba kundira kimwe mwe bari munonga erizoba nabaretera kibozi nkaburijo nabaretera kibozi kandi uteba kumanya ngo kiboze cyabarufiteka mu sente nabasemanda phone solutions abantu bashanga mu rembo rwambara nimbagambira buri sho umuntu wabo kinaka simukari yaho kakubuzabuza mazuma nikibani cyenda oyeterezemu kandi ni wine business electronics ningashi any business kongor kwenda kushubura amasumu ninga utakatandikira kwenda futandika kushubura amasumu basa kubashyira mukore business abo ko bana bashubuza ajya akabeyi karungi munonga bashangwaho muri mbara mu BNK wahingura ha centenary okuzanka antari bati ameinejo so mbenu ahaho nozo BNK shuma fro ya hansi yenyine rukwereka hansi wahika fro ya hansi yobuza utakwasemanda ninkai bakaba kwakwereka ngureba na hariya uzaho ushoppinga he bintu byawe kandi uko kwenda kubuzabuza bwo bundu wamanya ati kudaye ko muri mbara ninza kubuzoha baza kuba no handike na mbeje ronda kakimu uhandike na mbeje handike na mbe ya 0 mushanju 58 218 5 aho noza kuba nogamba nabo kandi ahasigara mukore business straight away katugendereho standike kibozi ekibozi kiri kiti mbenu omusande je hwire omusigaza agenda hato omusigaza kagenda abari umwana wa boda agenda babire bine yo mpira baja ngo boda abana ba boda babire nibahaya abanda batari ba boda aminyete ndisho mutahoni so babire bine ho mpira gwabaho mwene bazacishayi kuba kiracishayi batanduka mpira mpira gutaka tandikiraho babanza bakora muka training bagira mbati bazana mu bayitorora bahinda hindura gukora kumanya ati kwazaje ngweno bihamura ina pera azani umujogo nabo bamuteka araina pera abanzo mu kishayi azo mu kishayi so mbona katandika tubakatandika kapira mbona ko kumareberesha kapira ka Arsenal na Madrid okukabire kari kwe kwata bakagira bati hati nogwe cyaro nogumanya gwe cyaro no manyitwe kare kwabire baza kufuta timu ekikubanza cyabire cyo kibanza waba no manya kutumuro mpira kahiguru waba no manya kutere nkuri ninga wano simuro mpira kahari kugenda gutuka kahari otera kaza ko mugore zindi yokota ruga timu kandi aruka munywani wanje Bright ogomoshongozi arubwatera ho gora yo rwango agaza kuteka yo kuguriya umuto yagutomera tamwena atakugerere kwa mutera accident gwataho mugora kwihogo bakaba batamwihati mukonka bagumana bibuza burika yatebereje hato kwahuraka kumuberiro kwahura mwene omoshata azo mu kishayi mwene ko ngumukuzo mu kishayi pikibazi parking hagera hiba parking pichi zabo nawe yaji parking aho nka harbajo
bagipakingire ishezara abera atari muntu wahari abera yo mucucuye kuma mwene ishezara hagira hanta bamuterera simu abe hariyo afutura yo mukuru we hati bamugira ngo haza mukuru wawe ajyaha ngo yaba kubimunonga mbe nukuru wano basa ngo shahezi wano yirukanga speed ojo mureba hati ishezara arga abe natura tungo ko hansi y'ikishaye ayinamuka hata mukwinamuka akakishaye kakira ashanga hopiki ya mukowe kunga mukowogo wenyine umusigazi abera ryo mukishaye ariyo nazana mwena buza gati abuza babiri barya gati ato mpira gwatandika kareshi bareba mugira ngo mpira ngwe ngo mpira ndwe batandika ko bagimure kika 15 atete ati nje mutama yata ayatikanye yambese hopiki pikiye abuja ngo meto mpira gwaza kakwa ati ninza kuba nagarikire mzee yakira pici bireta kugira ngo netaga cishumuruza ebere picikare yagize menamba yakuzakuzire mukake agiho mugeri umukujo mugeri pici yakonga atagira uyagambera uyatobu ndagira ko atumugambere kararje ngo mucishayi bagiye ngo ninye natwara pici ningaki aho abo baro mpira mato mpira gwaza kwa ninza kuba nagarikire ninga nabwo nantakagarikire naye kakuru ninza kumuterera simu abo kwakubere kuriyo kugenda kihayo mu rwire kuri hata yaza kuyayo mu rwire hata kagaruka kunu akija akamureta kuno mwirwaro mwene muzeyi asimbura pica agenda nango batana muzeyi bari mushije yakora ngano kugira ngo umuntu karwa shozara umwita muzeyi kunka bari mushije yahamu myaka kana 5 aho asimbura agenda hata mu kugenda we kabere yavuga aho habe hawe dakika nke 10 umpira kwa ko mudakika kabiri 5 umujo mwana arga kuri yakebyo kusibana ari naza kuteba bamutera kugurukanga akagura kandi kayiguruka garuka hansi kuza kujya tubashanga uguru bakufitira bati iguferi de kambere iguferi rucecera rutinko mumwenu ati kurucecera nko murti ati ya cecera rutinko hati gufar shohora rutumwenu hati kurushohwire bajya ngumurika ngugaryo musayi ngumurete pici yerinka ngumurete pici biruka ngo umwana ndisho wabirayizire nawe ayirukangaza kwakira pici ngo amuteka bamutwara hirwaro kuza ukahariya pici tebo ngupikata kugireba abana ba boda no bamanya esimo baziteka hakuto batera stage yo kungumari pici manya chuwa ikashare jeke manya bici ngo eje pici baeza kugiba hatata shaheze nguswahi murarebe picejo umuntu ogo mukwate manya bagira batu batera stage aje batere stage zona ziterana stage zona ziterana kubahariza kuziterana bati abana ba boda bazanguto batangiroko umushije akbaye navu we kuvuge byeye hari akasar navuga kizuba ngo aze kwakira mukuru we kuri ngo amureto mu irwaro abana bamutegeki baho mu mahanda muze naza kugira ngo manya amurebe ibareri amutera manya abandi bamwiza ngo ngo namushimana ngo ya pici batera gaho mujye arambikiriza hata musigazi kuba yaho kiryo mu kuronda pici woko uriya muze kwarize kumutera bakaraza hata bagaruka stira abaye abire bamwihahesumu batereraho barebe nambe yaheruka kugamba nayo bagitera kwa giterera ngo gumuze shata mukwatana pici yabandi ngumbenu no mumanya uriya ni mumanya ngumbeto amkwatana pici yabandi bamutera yakabira hana hata bari kuriya umurwire bamusigaho bamwe bija kureba ko hato bita hata kubizire bahiza kumikaho bati umusheja bamwakira amanya bakire simbatera kuri kuno awo mukwe henyine kandi batera kuno mukwe akwa bari abakuri pici bareno bagimanya ngo neyo mukwe hatsiwe umusheja we shozara akabamwita mutatazara kandi tatazara no wamwita ubwo ariyo mburuzi bwo kuguru noha ngushozara bamwita ngo bamukwatana pici hataho kandi umukwe yikanga bamukwatana pici kandi urudi na wari unaronda pici yeye yabura nuyata munabanta nanka ibirango kugira ngo pici yabura bamukwatana pici ngupceteneti azobire nagambira asumu wabera takumanya pici yaberinka ndetse ngo kuri umuntu ari akajya ngo leta ngambe nawe
bamukwatana pichipichi tinete ashome namba na buri kimwe atkashi kuza kushanga tayibabe pichikane yanje jo pichine yanje ningesha na yaje tizaho ngumwe hatari mu mbera kingwa ngutare byari mu mbera cye mushija yafakare bamutera bakaraza so umushija afatyo amukeno afatyo ombutakwa mwene ngire ko omukwesigana omubutatu are kintu nk'enshonga omuntu mbona ko ekintu kukitwara atyo kasitani muko wanje haragiyo eshayo na kasita pikiningireta kwaragira wande banamugambira ninye nagihaho kandi no mukona wakirga kuri akajya atawanyi birapike birebe nibiba pikinkere ko yagitwara yaranywa mupira yagitwara akatatu mwene umurago mu mukwate bikibiki nkebyo so muzeyi ahendera bifereremo so ekintu kitwegesa ngo omuntu ekintu cyo muntu mureke ko kumafutekinga ebintu azifu nkebitine mugasho ningo karo umuntu kasiteji shayo na harizire natu nimuhe kintu ninga aharagirire kasita nimbano ebintu ebyo nikikuretere kizuba abo kwabona nore ngo mukwe aberata kwena ngo itishe zara kandi ishe zara nawe aberata kumanguni kibasa kuba kityo nawe naza kwakira mu rwere so ekiresero buzubona hatu wanore ahibirigirire otiro muzano okuguru oterese omutiro mu kishayi akamuhenda ataho no bikomokire kugira ngo muzana rwo mu kishayi aze kuronda pichi bashanga yatwarushe zara shizara bamwitiro mu muhanda so konkani nyangu kitakabireho waza kore kintu think twice teka mirundi ebiro geti kinaza kora kucyakuba kiti kikaba kita konka kucyakuguma kiri kiti cyo kikaba kita asigara aho ibintu bibisha kutamburage mwe bari munonga ngo watching a program kandi nyenda kubishaho banywani bit aba Gestic Technical Services abarukora plumbing amwe na teiro wanda kufiteka teiro munzu yawe bafutira muteiro bafutira mamezi bafutira mu ibintu byo bakufutira muje kandi asigara enje yawe bonera buri yomoni yoguma na yesimisa ushanga nguna wako mwawe umuringo muje nyakufutaya yiro wawe nubasa kubanza wamurambarambuzaho umujetijo banze kwerekenjwa je rebe kuno kubayombekira mu gishinge je rebe kuno ngo umuntu nakoshanga rukwendo kumumukumiraho umudiri kumumukumiraho mushitama hatakagira handa heyaza abuje no mangwenje bakabyumba ibintu bakabyombeka kubi otherwise mwe bari gumana mu watchinga kandi abo wabanobenda obatera namba yabo eje ya 078 078 bishatatana mukaga 999 obene ugamba nabo bita hano mwe bari munonga mwe bari kuwachinga program ne kibozi mugumeho mutakarga share nje mugenzi wawe abase kwa na program eje otherwise nkore media feel ankore